Umay ko man isublitay binulod ko nga igadan, Mari Mileng. Agyaman nak Ay, apagisaw. Agarami dak itikan kanin ita. Adda usarang ka. Pasensya ka, no medyo nabayagan ti panang isublek, Maray. Nay, asino day tan napintas abalasang nga gisalsalapay dita? Ay, kaanakak, mare. Ni Carmay. Nagbakasyon man dito'y balay. Aya, kakitkitak Ay nabayagan dito'y balay. Nasurukan na makabulan na dito'y mare. Ay, kasta aya. Ay na, manmanuak mo ngaminan arumari jay balay. Tanudag duma sumro ti rayumak. Nagpintas mo day ta balasangan. Balasang pay. Naiuwan mare. Agsapsapol iti trabaho na. Ang ngawampay mo na sa bulan na. Dito'y samat ti papapanandag itay babaro sa lumablabas si jay balay nukwa. Ay nawan. Nagado ti umay mga arimkin kwa na maray. Agsusublat dagiti babbaraw sa magsarsarong karken ni Carmay. Ay, makapuyat pa'y kiidin do na duma. Makin anak ngay. Jay burida kakabsat ko. Jay gwapo akabsat mo. Ay, Isugayam ti malaan ta ka anak ka, Maray. Kahit kumusta ngay mo na Jacob sa mo? ay saan pa'y laan nagbalbaliw mo Babaero lat tamaray. Ay, inlaklakay na nga ron at ikinachikboy na, Maray. Ay nawad maray. Pumayak man, Nana Mileng. Ay nay, si kamo gayam ruday. Sumrika Agyaman na, Nana. Ala, urayo mo ni Carmay aka anak tag digdigos pa'y laeng. Wan, Nana. Ayun. Agdaawit ko alamas, Nana. Kinamulak ijagarayan. Nagpanitag kami ni Jaygan. Ay nagimasin ngay. Naimas nga alsumanda ita. Wan, Nana. Pangaldawan tayo. Ta makipanganakon dito'y balayo. Ay, kawin abaraw. Mabalin lata. Kasano ngay? Agkasarta ka din, Carmay? Siya kamat. Duwa nga Domingo tapay lang agon agkasartan. Haan pa'y, Di tanto lati turungan ta. Amo maya. Hanta nga maibagati gasat nga kunada. Amo maya no sure nga data ti ag-asawa. No siya, sigurado ako. Apay, sika. Alanganan ka pa'y lahang ngaya. Jakman amo Rudy. Bastahan ko nga sure no data ti ag-kagasat iti udina. Ngam, ada ipakpakaasik kaniyam. Anya day ta, Carmay? Pangpangaasim niya. Han mo man nga ibagbaga ti about iti relasyon ta. Isikret ta pailangan niya. Ha? Wana, no kastati ko nam, Carmay. Sika, ti masurot. Thank you, Rudy. Nakapalpatan. Ay, maturog tan Carmay kanakan. Tanay, rabiain. Ay, hanak pa nga maturog, ante. Umuna kayon ta daw urayak nga umay. Sino? Tao po. Umayak man. Nana Mileng, Carmay. Lain bagarabi iyo. Ni, ay, isuday jayan daw urayak, ante. Neidong. Hidong. Nobyom ka day. Kunak man nun ni Ruday tinubyo. Kayo kidi maturugan, ante. Tama pan pastor ka neidong. Kunaklakid din no nakaturog kan, Carmay. Haan, ata inururay ka nga, Rod. Ay, nagwapo ka nga talaga, idong. Nagngato data agong mo. Agyaman na, Carmay, ha? Uray si ka. Nagpintas ka. Ayun, adawit ko akikin chocolate. Di mo't paboritom da gito, eh. Wow! Thank you, Ay, uray nabnab sugak kat mga nakmanan basta piburet ko. Ala, mangan ka nga roden, honey. Uy, tangiwat mo. Han mo pigsaan ti hani nga awag mo kanyak.
Mangag na ka niya, antik. Kita niya ko ma. Awan mo dakis na. Agayan ayat tangaruday. Bastahan ko nga kayat nga may bulgar ti relasyon ta idong. Isekreta pa ilangan niya. Kituwa na. Sikati makaam mo. Karme. Nay, papa na manong ikaing. Unay mo't day tabang bang lumon, nagpigsa. Inlakman ikan iti pipino ni Miling, maring ading ko. Apay, agayat kaayakan ni Mari Mileng. Si Kamat, sila'y bagbagap. Agayatak, bakit pa ilaang mat? Apay nga ron nga ikami ti pipino. Basta, sige, mapana ko. Kat sa nakasapatos ka. Kat saan ka mangagpailay. Abay, dahil ayaw ti agsapatos. Malamin ti sa akak. Sige, mapana kon kabagis. Naimbaga oras mo, ading Karme. Ne, da kayo matgayam, tata. Umunag kayo Anyat gagarayo. Umay ko itad kin ni Antim da ito pipino. Baro nga apit da itong nasamait. Ay, kastaya. Ayabak ka din ni antik? Ay, saanan? Uray taada kamot. Ha? Ay, wan. Kaya't mo ti barbecue. Intaag barbecue ija crossing. Ha? Katuan Paborito pa matdata. Kanbalot. Ala, mapantangarodan, Karme. Mabit lang nga rutag sure panak. Ay, saanan? Aray bungbungan da ka manan dagi jay lalaki jay. Nagsurpan ka. Kastamon. Sanak nga ron nga komportable, tata. May mayat nag-short panak. Tapno presko ti legs ko. Uy, Auntie Maring. Anyat sirsiripon nyo din Nay. Si kamot gayam syunay. Ay, kunak no sino itayang. Umayak ko madumawat iti kalamansiyo, ante. Sino ay tikit kitain nyo? Ay, kitkitaak nga ro dagi jay limabas itay. Jay kanakan mo ni Miling jay maysa. Nagkuyog dakan ni Rudy akalugaran tayo. Mas daawak lang tayo din namin sa nakalman. Ni idong ti kadwa na magmagna di ta kalsada. Ita, ni Rudy may. Inton bigat. Sabali manen ti kadwa na lalaki, ante. Ha? Ay sos! Narigat ti agsasaaw. Angam adong ti mangmanggag ko at chismis. Maipapan iti day ta babae. Anya? Ala! Ay! Agmarmare testamot dun, ante. Ibagamot kanya katak na mukmat ti mapaspasamak syunay. Anya ti amo may papaniti ka anakan ni Mari Mileng. Diya kaya ti agchismis. Ngam agsusukat ti boyfriend day ta Karme. Agrurutap sapay kidi. Anya? Ay sapay nagpintas, nagsiksipay. Ha! An-anom ti kinaseksi kan kinapintas no playgirl mo't, ante. No kasta, nobyo na ni Idong, nobyo na pa ni Ruday. Ay, basta. Diya kaya ti agsawaan ti tanarigat ti mapabasol. Basta noan niya ti makita yo, ay kukas jay latan ante. Nay, nakasukat ka manan, manong ikaing. Papanam ka malaman. Inakman ikandamiling itiripulyo. Anya, ginatang mo ti Repulyo, kalpasan na ipadawat mo laang. Katalaga akas ta. Sungaron nga do ti ginatang ko. Ta agiparano dakmag. Kanayon mo arigalwan ni Mari Mileng. Ibagaman tagpaiso kanyak manong. Agayat ka kang kwanan niya. Nita, agisam-isam kidding. Agayat ka ni Mari Mileng. Ay sa bagay awan makunak kang kwana tan nasingpot kan nagagat. Mayat pa iti pakisama na kanya. Sige. Mapana kon. Mangan kanton. Tamarabya na nga agawid. Ayun. Umutang man pa iti sang ribom na da, kabagis. Pangusaram aya. Gumatak iti agas ko. Tay, pang maintenance ko. Malana. Bayadak to no mabayadan datin lakok apipino. Nay, anjat gagaram iking. Kwa.
Umay ko kumaitad to'y repulyaw. Apay, kasla na ulimak dito'y balayaw. Awan ka duwam? Awan tay kaanakam? Aday ti silid na, cellphone Ay, damagam man no kayat na ti agbarbecue miling. Tamapan kami iji cruising. Sige. Mabit laang, ikay. Wanya, nabisog kami lang karme. Wan ngam kayat ko pa iti mangan iti balot, tata. Sige. Mangala ka lang tabayadak. Agpaisom Ay na, lumok magakno si katikadwak. Karme, agta ko maibagakin ka. Sapay ko matadinak guruguraan. Anya data? Mabalin ka diti agaram ken ka. Ay ayatan ka ngamin, Karme. Kat mabalin ladta ngam ano sama ati ag-ar-aram lang niya. Han mo nga namnamaan nga aklonan ka nga dagos. Wen, kasta talaga ti agaram. Adda nagasat, adda met saan. Tinabatag, palubusan nak nga agaram ken ka. Nay, Carmay, papanam, nakasukat ka manan. Dagasan nak ni Rudy tante. Agpasyar kami kano. Anya? Ay de, kita atan ay. Agsusukat mo't alalaki ti pakikuy-kuyugam, balasang ko. May sa kumalaeng ati pakirelasyon. Di mo paggigidanan dagiti lalaki. Barkadak lang dagi ante. Njak patsenday ta. Kinaadaw ti mangmanggig ko. Makikita da kayo kanaw iti ruwar. Agsusukat alalaki ti kakuy-kuyug wow. Ay, sige ante, mapanakon. Pasensya kayon ngam, kagurgurak ngamin ti masersermonan. Pumudot tila payag ko. Ay manong ikaing, pudno ayang agar-aram kakanukan ni Karmay. Kunakman no ni Miling ti kursunadam. Miling ngay bagbagamot, maring. Pagan anok mo dayjay ngay. No kasta, pudno ti damag, ni Karmi ti arar mamanaw. No ibagak awen. Dakas aya, kabagis. Ay na, manong aya, di kan mainayon kadagiti babaros nga agar-aram kan kuana. Kana mga nusan lang nga agar-aram dagijay. Ang mga no inaklon na idaamin nun. Awan pa inaklon na kadakwada. Ay na, kanag dinamag a pinaggigiddan na nga inaklon dagijay agar-aram kan kuana. Ado tinubyo na manong. Mabatak lang no nagkasardan. Ay so, sulitak manong di ka mainayon kadagijay lalakay. Baybayamida, tama nga no may pasubo ka dita. Basta'y ayatak ni Carmay. Makayawan ako una iti kinapintas na. Di nakapagan-ano dayjay talakay kan. Para makita. Awan lin na kayan kinayat. No diskarte ti maiwayat. Agyaman na. Tapi na nagnagam ti panagayat mo kanya. Babayin ti panangirok mam iti bagim kanya, Carmi. Kasta ti kinapudno ti panagayat ko kanya, Rudy. Oh, agyamanak. I love you, Carmi. I love you too, Rudy. Tangay, adda na pasama kiti nagbagatan ta. Agkasarta ko man. Wento, hanpay lang nga tanta. Aywan, ayan nga di utang kanyam. Atoy, 5,000 day ta, Carmi. Pagluganan ta ka ding agawid, Carmi. Tricycle, wano jeep. Ay kwa, uray umunakan nga agawid ta, dapay papanak niya. Inakpay nga minigatangan ni Antek iti agas na. Kuyugan ka na. Tapno, agkuyog tamot lang agawid. Ay uray haanan, ta inakto pa'y agpako ko. Ha? Sige nga ro. Baliwan tanto man ang tagdate, ha? Wan, Rudy. Pasensya ka, no medyo nabayagana, Carmen. Na-traffic ka namin. Ayos lang, Edong. Awan problema. Guys, kasano? Patuluyin ta ka di ti plano ta. Ti saan ta pa nagawid inton rabi. Katuan, maturog tan ito'y ili. Uy, ag-relax tamoy, Carmen. Ay, uwan gayam. Ada jay bagbaga kanyam nga kwarta. Uy, di ka matalakan.
Madamdaman ton ayawat ka. Tadata dito'y kaadwan ti tao. Jak pa'y la makabayad ken kakabagis wine. Tanay, awan pa'y kwartak. Naalam samot tay bayad ti pipinaw. Di mo na pang ka nagsingiran. Wine, ngam adda pangusarak iti kwartak. Anya, ang apay akin grocery iti adda ti sirok ti lamisaan ni Jay kusina? Ha? Ay, di mo pakibiyangan na jay maring. Adda pang tidak iti dayjay. Anya, asinaw, ipadawa mo laan. Ay, kwa. Ilakok gayam. Sige, tadapay papanak. Groceries para kada kayo kini Carme, Mileng. Ala, itud ka nga itud, iti kung kumpurme ikeng. Aggas-gastuskan para kada kami iti kaanakak. Ipagpagapok iti ka anak man ni Carme, Mileng. Iso nga ayos lang. Nay, apay, di na kapay pinaay ni Carmi ay Saan pa'y mag? Iso nga induyik tagaram. Aging gadinak pa'y lapaayon. Sige, Idong, agnganga kata subuan ka niya. Sige, Carme. Nagdungo ka talaga. Tsak nagbidot ang nagayatin ka. Ay, mas nadungdungo ka ata amin nga kay dawak kat itan mo. I love you, Idong. Awanan kayo itibain. Carme, idong! Ah, ay, ni Rudy. Ay, tumaraytan, Idong. Dirasam, umayakan. Apeanas ka na tumarita. Itanya ang gabong. Basta umayakan, dirasam. Maturukan ito'y balay da antik niya, iking. Apay apaturugan nak dito'y Carme. Wan ata ni rabiin. Ang mga numakasalaw ka iti managdakdakas nga tatao. Ay karuha na. Ngam, pagturugan nga. Si kano kayat mo di maturog ijasilit ko? Ha? Agpaiso, Carme? O sige, kaya't ko Ay na, amuyo ka day, anti Mareng. Naglaban ka no da Rudy kan idong ija store iti kalman. Anya, apay kanungay syunay. Ay ka, naglaban da, gapo iti may sa babae. Ni Carmi day ta. Anya, nagdin ng randa. Ay kawun nagadaw ti kamuol da. Ay saus. Masikugak, auntie. Adnya! Kahit masikog ka kahit. Ay, asinaw ti ama ti sikugmaw. Ni Rudy, auntie. Ay, ayabam nga rod ni Rudy dito'y balay. Takayat ko ang makasarita. Jak mamati asyak ti ama ti sikog ni Carminana. Naimbag ko ma, no siyak laang tinubyo na. Ngam adu kami maggayam. Kasano abigbigak nga anak ti sikog na. No kasta ti aramid na. Pinaggigiddan da kami anubyo na. Anya? Carme, pudno ka day ti ibagbaga ni Rudy. Auntie. Agsaw ka! Pudno ka day! Wan, auntie. Anya? Iso ala tingitak. Jak bigbiga na putot ko ti sikog mo. Carmi. Asino nga iti pudno nga ama ta sikog mo, Carme? Saan mo't nga aklonan ni Rudy? Kuha, auntie. Nagkamali aksamot gayam iti atap. Naidong sa gayam ta ama dato si Kuko. Anya? Ala, kasarita tangarod ni Idong. No siya kumalaang tinubyong, Carme. Mambali na bigbigak tayo taputot ko. Ngam, pinaggigidran da kami, may. San lagayam ada kami kini Rudy tinubyong. Nagadu kami. Si katama dato ininawak, Idong. Masiguradok dahi ta. Ladingitag. Ngam jak mamati, Carme. Di na lukwan. Pangasim. Damag kong adda ka relasyon mo at taga kabangiba nga barangay. Kat adda ka nupa asawa da. Anyan, mangibabain ka, Carme. Diyak laim pagarap akas tagayam ter aramidaw.
Pakawanan na ko, ma-auntie. Hanya lang ang ibagada kiti dadakil mo. Abagan no ibagada, abinaybayan ka, Karmay. Nang runa, kaawan mo't maitudom nga amata si Kugma. Ay, auntie, malagip ko gayaman no asino ti amatoy si Kugko. Asinaw? Ni tataiking gayam. Anya? Amom ka diti ibagbagam, Karmay. Uwan, auntie. Di ba naturog na minsan ni tataiking ito balay? Apay, pati ni Iking, nakarelasyon mo. Kasla-kastan ata. Nag-abay kami mat nga naturog idi na minsan, auntie. Anya? Ay, didak man pabasulan iti day tamileng. Apay nga iramraman dak dita, ka inusintiak dita. Kuna mo ngamin ni Karmay, ang nagkaida kayo kanaw, idi naturog kay Jay Balay. Wen, awan na pasamak iti nagbaitan be. Nagpatingga kami la itar arakob. Awan na pasamak kada kami. Jay agpay sulaeng ti ibagam, Iking. Agpay sungarod ti bagbagak. Dagitay nagado alalaki anak irelasyonan na ati pagdamagan yaw. Saan asya? Hala nga raw, pasensya kan, Iking. Nagdamag aklaang mo kiidia. Iba kami dya ka anakam, sa di nakiramraman dita. Naupay akong kankwana, talalakiro gayam. Sige nga raw, agawid akon. Ala, pasensya kan, Wayne. Anya ngay, makitam ita, manong. Di husto jay kunakken ka ide. May ramraman ka lang dita kunak ide. Ay, huwag nga raw. Dandani kan napasubaw. Ay, diyak may tulok ah. Amun ni Carmiday ka. Awan na pasamak itinagbaitan me. Talakaya kon. Amun ni Carmiday ta. Ha? Oh, mangilawlaw anday diya babae. Nagadumagayam tinubyo na. Lawlawan kon. Iso ano maminsan, manong, saan nagaputan na pintas kat armamadagusan? Amuan pa yan na imbag ti ugali na. Sana balay, tadya akong agaram. Talakaya kon. Pinalasulaan, tinagaram manan. Talagagayam alakaya kong kabagis. Mandya kon. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. I love you, Minda. I love you too, Jim. I miss you. I miss you too. Ay na, nagpintas ka, Minda. Ay na, nagtaer ka mo, Jim. At dandali na pumanaw ka. Pag nakangay, makita na ka no rumwarat. Ay, hunan niya. Mala, umay ka. Tamapanta iti silid ko. Aglumang ka ijay dakila ka, binay. Malala, darasan, Minda. Nakaluto kayo, nanang. Inapuylat na luto, Klina. Agluto akpay la iti masida. Ay tinasayaat. Ingkapay la maturaw. Tariingang kantaw no makaluto akon balasan ka. Alan, ayabam ti asawam ijay salas. Taingkay pay la maturog iti silidyaw. Apay apaturugan na kami ngay, nanang. Tapno makainana kayaw. Day of the asawam ita. Iso apagina na umot Anya ngay, Minda. Mabalin ko ka din ti rumwar dito'y silid mau. Adada ijay salas. Makita da ka no rumwar ka, Jimo. Anya, kay pag nakangaron a rumwar ngay. Ay, day tangarod ti parikaw. Nangatumot nga minto'y tawa ti silid kaw. Ay. Ang mga numapilay ka no tumpuak ka. Awan agdan yo, aya. Taing kay kabel, tayo so ti pag nakarumwar dito'y tawa. Makita da ka dagiti karuba. Ha? Aga asidag ti babalay dito'y. Sapay pasig at chismosa ti karuba dito'y. Iso atay mingan talaangan no nakaturog da. Taison to ti irurar mo dito'y silid ka. Ay, sige nga, Raud. Ay, nagriga mga minan ay ati kastaw. Ay, nuapay mga min aparitan datang agin nayat. Wan nga rod
Saan tamitin a minor di edad tapno paritan da? Yak amaw ka dagiti anak ta. Di na siguro kaya't nagragsak ta. Rabihen nga mapay nga ita kayo lang nga sumangpet tatang. Nagkuyo kayo kademanan kanena namin da. Napnapanan yung manan. Apay ayan, nagkuyog kami. Kahit agayan ayat kami. Ngayon anak kaw. Natang kan ti ulo yung nga. Na, Imbagak lang arudan nga leklikan nyo ti makisinarakan niya na. Anya teraramidan nyo? Talagang awan dengdenggan nyo? ay ayatak ni Minda. Kat ay ayatak nakmait. Naging inayat kami ngayon. Laklakayan kayo nga makinayat kayo pa lang. Di kailangan agbayan iti kastangar aramidan nyo. Bakit? Apay akanayon mo nga untan ni tatang. Mapukpukaw sa mo ti respetom kan kuha na iti kastangar aramidem. Talaga nga mapukaw ti respetok no natangkan ti ulo na. Baybayam nga minan iti kayat ng aramidan. Mawatam ko ma. Takasapulan na ti kadwa iti panaglakay na. Adda tamat nga kadwa na. Anya pa lang ti birokan na. Ititid tamat amin nga kailangan na. Sa balilat tamat ay adda kabinadang na iti biyaga. Bakit? Mayat kit ti Tapno adda kadwa na. Kaan tapno agbalin ang naragsak ni tatang. Basta diyak kayatan nga mga sawa. Adula amin data. Ano dyan danon ti kararuba kanya nanang? Nagpastrag kay kano itilakay diti balay? Ay kwa, jay delivery boy day chay. Adda ngamin in-deliver na nga order ko iti online anak kaw. Imposible. Delivery boy, may saldaw na tao eh. Nagpupok kay kano iti holde diti balay. Amulata na ni Tata Jimo day jay. Anyat aramidin nyo diti balay iti may saldaw. Ay kwa, nagis-istorya kami laeng bet anak kaw. Pinagmeriendak laeng iti popcorn ken mango juice. Kuna, may tasinahan yung day jay boyfriend yaw. Apay ta nagtangkan ti ulo yaw. Awan amaw, adakas iti panakirelasyon ko kini Chimaw. Agpada kami anawaya. Awan daldala pusen mi ataaw. Apay aparitan na kamakin na yat. Damot pusok nga agayat Apay, gaputa bakit akaon, awanan riknak nga agayat. Ay nagbidot ka. Iso adi nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Damot karbungak nga agayat ken paayat. Una, nga midyara armak ti anak na iday. Kunamlan asino amang tagtagibasit kanya. Ibagbaga na kita dyak kano kabaalan na suportaran ti anak na. Nagadaw nga kakasakit asarita tinanggagak keng kwa na. Pinapabay na nak. Kung linalais na. Alahuston, di mo lagi punti na palapas anak ko. Kung ibagbaga na pa sa dutak. Kanaw? Tawang permanente at trabaho giday. Linalais na dagi atata Jimaw. Pakawano mo ni tatam Ajimo, anak ko. Nabayagan dayday, napalabasan. Mga baruanan tayo kuman, anak ko. Tauray siyak, sinupladaak idi ni aming anak na. Adumat laeng timbagbagak idi anegatibo may papankan kwa na. Kawain, tadiyo kayat ni Ami idi apara kanyak. Kadi na magkaya ni Tata Jimo apara iti anak na. Sana balay tadan asawam. Nasingpet nili na nga asawam, anak ko. Naawat kong tigasat ko idi ka ni Amay. Linipat ka. Tanili na nga asawak itan ti talaga nga ay ayatag. Ngam itataagayan ayat kayo ko ni Tata Jimaw. Hay, may palagip kanyak ti panang tagtagibasit na kanyak iday. Iso asinahan yung dadya alakay. Tadyak kayat apara kada kayaw. Kanayon mo nga ungtan ni nanang, nakakaasimag, nakaululimak manan, kat nagpupuk pa yan iti silad na. Kasano adyak ungtang ka nagtangkin ti ulo na? So, kira ba bakitan? Una yan ti kasta pa nagsasaom. Inamday jay, ngamkas laubing nga ungtang. Bakitan na makiboy-boy, friend? Dilagbain? Anya ko matidakas na ngay, kat hustumat kay kunana. At damot puso ng agayat. Kababay nga raud. Isula, bakit akas dyan dito lugar tayaw? Kita madagiti daduma babaka dito lugar tayaw. Di lamapan makilulualo tiraramidin na. Adumat ti bano ababaka dito lugar tayaw.
Ang saan damot amapan makinin-inarim kita? Tila nanang text, Jay. Bye-bye am kadilat na. Ay, inton ko nag-rebel din ni Nanang. Aw. Bakit han? Agribribil day? Imposible ay. Sino man ang data katiteksyo ay atatang? Ay, kwa. Ni kumpare. Nan, katak man data silpon nyo. Apay nga siniggawa mo nga ti silpong ka. Baka nalipatan nyo nga siyak tinanggatang tidato nga silpon nyo. Ni, kunak, tubayakat nga ni nanamin daman ng katiteksyo? Manipod tata. Hanyon nga may gaman dato nga cellphone. Apay ngay. Anya usara nga anak ka. Uray saan kayo nga cellphone? Natangkan matlang ti uloyo. Sinaan nyo pa yung umunan ni nanamin da sa kunto isubli datoy. Apay ayakas ta ka anak ka. Awam mo dakas na. Wagin nayat kami kan hinanam aminda. Ay na, pinapabay na anak da dyan nga nanamin da. Idar aramon nakta anak na. Sa tadta, makirelasyon kanya yo. Ay, napalabasin day kay. Andan asawam. Anda mo tin asawa ni Nilo nga anak na. Ay, lipatan tayo kuman tinapalabas anak ka. Ay, agmove on ka kuman. Ay na, nabayagan nga nakamubunak. Nga maditinakam ko iti imbagbaga na iti kanyak. Agbibisi na kano iti lalaki. Agraraman na kano nga makiboyfriend iti anak na. Hanak kano nga maibagay, tagwapo. Idinto ta siya kat hanak nga napintas. Masuronak no malagip ko day jay. Lipatan mo day ta anak ka. Yung kay mga nanang. Nangang kamay. Apay adi kay mapamangan. Jak makapangan. Nay, apay akas lang naliday kayo ngay. Ang problema yaw. Jak makontak ni Tatam Ajimaw. May saaldawon asaan ang nag-text kanya. Tataji mo manahin? Ay, yagyo man laday ta silpon ay Ay na, yag mo ta cellphone ko Tama nga no ag-text ni Jimo no madamdama anak ka. Ila ko kung day to silpaon. Nilaw! Isublim ta cellphone ka. Ni Jimo ti agpay-payapay iti kalsada. Wen, umaya kung Jimo, urayan dak dita. Nukasta, kinapture damit ti cellphone mo, Jimaw. Ay, wen binday. Sorry, ano di ka natiksan, wen. Okay lang. Uray siyak. Inala ni Lino ti cellphone ka. Ay, talaga kaya tatapag sinain, dagiti anak ta. Wen nga raw. Anya nga tati aramitan ta. Ay, agtaray tansan. Anya, papananta kumangay. Kumporme di kan Anda makidi kwartak ngay dulduling kao. Iso teramatin tang agtaray. Sigay, sikati makaamaw, Jimaw. Di ka madanagan, tadamot iduldulin ko kwartak. Pag nayunin tanti kwartata, tapno adda aramatin ta. Sige nga rod minda. Kahit kano nga ron nga agtaray ta. Intod bigatain. Pumarbangon ta. Tapno makasapol ta adagos iti pag naidanta. Adda dito ni nanang kaw, amay. Awan, nukasta pati ni nanang mo. Awan, mapukpukaw. Ay, nagkuyog da nga ron akin ni tatangko. Siguro Hanggang... Nay, napanandangay. Diya mo Ay, makapada nagmadagi diya nga tatao. Dadya tumat nga nanang mo, surut-surutan na ni tatangko. Agpadadala ka ni tatang mo Kalpasan ti panang sina kanya, iday. Arman na magayam ni nanang kaw. Diya inamkit di inuy-uyaw nak idi. Kaya't nakmat gayam tatang agbalin nga syuman. Mangibabayin dagi diya nga duwa. Bakbakatan kan laklakayan dan ngam suker dapay lang. Ano santan ato'y basita pag naidan ta dito'y ilay, minda. Mayat day tuyin, tadwa talaang mat nga agnain. Di ka madanagan. Tano bumaknang ta. Gumatang tanto iti house in lot. Libre mo ti agarapap, Jimaw. Wala. Kati karigatak tagtrabaho. Tapno adda pagbiag ta. Ag tinulong ta, Jimaw. Tanapig sa tapay mo't ngagtrabaho.
ag tinulong ta nga aglako-lako dita sangwanan to'y balay ang nagabangan ta. Nagtarimot ka no dananang kanti ama ni amay nilo. Huwag ka nung araw. Unay ka dagiti nga duwan niyaw. Di dalagbain. Isudan tilinaon tingiwa dagiti marites dito lugar tayaw. Bakit kinlakay ang nagtry kong kunada? Ala, pay amon ti ibagat ti tao. Aglabas tumat laday ta. Palubusan nyo ngamin idan nga agin na ya, tapno malpas. Mauman tumat laang ti tao nga agsao-sao. Ha? Diyan nga rog kayat? Itikas na nga aramidom. Kasla na sakit pa'y latinakam mo ita. Gaputa saan ani amin tinaasawam. Nya? Samot Si ka nga rod ay ayat ita ba ka? Apay nga rod ana sakit pa'y latinakam mo kin ni Tata Jimo ay. Tadi nakakayat idi apara iti anak na. Ay, kwasa na kasta? Diyan lang amin malipatan, ti panangumumsi na kanya. Iday! Ay nalakay. No anyaman dagiti saan mo ang nagustuhan kan kwa na iti kalabas. Lipate mon. Palabsam latan. Maditi agimulmula iti sakit tinakang. Ited mo latan ti pagragsakan ni nanang tabakutan. Iso apalubusa mo no kayat namanen ti makiasawa. Kasanungay. Umadaning ti panagabroad ta bakit? Uwan nga ro dyan, no. Naimbakit di ata may sala nga pagilyan ti pag-abrodan ta. Ay, huwag nga ron. Kayan may sa ti pagnaidan tayo jay. Barang ejay ta na makabukal iti anak ta bakit? Ay, wanan niya. Sapay la ko nga rod. Hello, Tatang. Kumusta kayon ngay? Agsakit kayo kanumat. Agpaiso aya. Huwag nga rod. Ay na, pasensya kayo na. Saan kayo nga maasikaso? Ada kami matngaminan ito yung abroad kanila kay ko. Hey, di nakpakadanagan dito. Tada ni nanam aminda mga asikaso kanyak. Ha? Iso tinang hospital kanyak. Iso timang bambantay kanyak dito hospital. Kasta aya. Sige, pakibagay yung arod kanina namin da. Tadakkel ti panagyaman ko. Gapoy ti panangas asikaso na kada kayo. Wen, dingdinggan na. Naka-loudspeaker to cellphone ko anak ka. Ay. Tatang, agpawitak iti kwarta nga aramatan nyo Gawa na. Inagan mo kanina na maminda. Tay sunto ti mangirwar. Sige nga ro, Tatang. Agpaimbag kayo niya. Sige, bye. Bye. Anya? Kumusta ni Tatang? Ada pa lang ija ospital. Ha? Kakaasimot ni Tatang. Awanak nga mga sikaso kanya na. Sana bali tadamot ni Nanaminda ang mga asikaso kon ko na bakit? Ay, dakkel gaya mga katulungan ni Tatang ni Nanaminda. Isumit. Agmay sakamot ngamin nga anak. Awan kamsat mo amang tulong kumaka ni Tatang ije Pilipinas. Ay, awan nga rod Kasto gayam tirigat na awan kabsat mo. Awan katulong nga mga asikaso itinagaan na. Agpaimbag kan, Minda, Uy, Jimo. Ay. Naarbisa nak ngamin idi kalman. Naging bagak tumitlaan. Malamang ang kangarunain. Agigup ka iti sabaw ti tinula. Agsida ka iti natangain sagpaw ka. Tapno pumiksa ka, wain. Agyaman nak, Jimo. Anang, kumusta ka, ngay? Ay, agyaman nak tayo may kaanak ko. Kastoy aguri-gurak. Ngumaging bagak matlaang. Nagpakadak iti trabaho. Takuyugon kaya mapan iti doktor. Ay, naggapo kami iti doktor Barok. Kinagatang kumutin tiagas ni Nanang Mau. Iso di ka naglangan iti trabaho. Tasayang tel daw Mau. Sa account ti mga sikaso ka ni Nanang Mau, Ay, mabitlaan. Ada umawawag. Ni maamay. Ay, excuse me, Barok.
Hello, anak ko. Hello, tatang. Kumusta nga ni Nana Minda? Hay, agurigor pa lang aron. Ang agag-agasain. Anda dito ninilaw. Sinarungkaran na matiinana. Ay, kasta aya. Pakaitid yung man nga ruda ta cellphone kanya na. Kaya't ko nga makasao. Ay, kauna. Ay, nilo barok. Kaya't nakakano ang makasarita ti anak ko. Nukusta? Maawat mo ni nanang kao. Kas may kadwa nga asawa ni tatak mao amay. Nelo, katsapay ko maata kasta kamat. Nabayag akayak ko nga ibaga dato yung kay. Nauna anak iti bain. Nakitak ti kinasingput ti amam iti ina. Iso nga, anya nga tano pagkasarantay dan. Ha? Agpariso. O sige, kaya't ko data Nelo. Nabayag akayak ko ida pagkasaran si kangarot ti pampanunutat. Amangan ko nakno di mo kayat. Kaya't ko Tabayat ti kadak dito adayo kat ninanang mo ti mga sasikaso ni tatang ko. Nadungo ti inam. Agpadadaan na dungaw iti tunggal may sa amay. Wan nga rod, agbinbin nantay da no agsakit da. Ibagam nga rod kanina nang mo tagpaimbagan tapno makapagkasar dan. Ay kawan na! Ay, kamo dyan na namin da. Agasawa ta na talaga. Nalpasan ti kasarta. Wan nga ron, Jimaw. Katagyaman na ka. Tanakadungdungo ka kanya. Agyaman na magkang ka. Agyaman na taintin na kati apaw akata ko na ikaw. Aging kat mauding nga angas kaw. Kasta akmata. Kat nakaragragsakak. Ngamain, saan na kun akagura ti anak mo? Kat saan nakamutin akagura ti anak ka? Aywan minda. Nagkikinaawatan tayo amin na yun. Aywan, anday pawit ni amay apag-honeymoon ta. Anya, ag-honeymoon ta pailaan. Siyempre mo't kakaskasar ta nga ron. Dag-honeymoon ta. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax.